Renner, grundlæggeren af Deep Dancing Divas, hende selv, den dygtigste og entusiastiske Deepsika Daga. Hun vil vise os dansen Kanhare, som er en hjertegribende dans til Lord Krishnas ære. Man ser, hvordan hun viser følelser, der symboliserer hengivenhed og længsel efter det guddommelige. Our third performance is the soulful piece performed by none other than the founder of Deep Dancing Divas, Deepsika Daga. She will be presenting Kanhare, a heartfelt dance dedicated to Lord Krishna, portraying emotions of devotion and longing for the divine. Let's enjoy this beautiful portrayal with an applause.